Shubor nakaslem jong udongsan hima. Komshi benta ban pen paunam ya ka wei ni kijaka ka badan ya ka khana nadu henda hen thai ka balatip kom ka pna kendeng ka badan ya ka krem lembit ka badang hap ha ka raj nongling do jong ka Ribhoi district ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum manha ka sngi sa jan balala kalala ban penlong ya ka program kerpang ha ka te ka jaka balawan mandan mentaru do ba polling do menteri berikmi ya ka kam jongok kai ha ka jela Hakati kesngi lawan maniadan ringkat rudu MLA ke Nongpo uba Meral Bonds Im, Director Ketana Tourism Haka Jilla, uba Cyril V. Dingdo, District Tourism Officer ke Ribhoi, uba Bansin Sharlang Nongkenri, President ke RBT EDF, uba Plela Tiuso lambat kiwi-kiwi diki officer, bat riu pau kemat kathai. Haswa jong kaniye nak liang ke RBT EDF kala penlong ru ya ke jingyat kejat lani ke tracking, kabla sedang na kesnong paham berlum ter syadu syakram lembet haga jingjngai ka ba 1 kilometer AA ya ka balawan manesya menta dik ba buon ngot ki pat ba bakan top ik samla kan thai bat shenram haba kren ka tiga sngi ba polling do ula ai ka jingyaro shiginong penyat bilala ban penlong ya ka tiga program baru ya ka them Ribhoi ka bade ka wei ni ka jaka ka basbo ha ka jilla ka ba kinong rap wat hapdeng ka jing khabrep khmatru lada ki bet sambai ujing thong jing tap umi bat plung ben ula banjuru alor ke jingdan kam bandan ya ke jingkit kli na du kisnong ki thau man kin tiu ya ka kam jongok kai perthai kham tam kumba ka Ribhoi ke de ka badan marjan mat ke jela asam ha ka ba ki briu ki lek ki wan bat kham tam e ban pinlong ya ka kam jongok kai perthai kalat kamai ka ban ne serta kira ni ka tourism ka kam jongok kai perthai kar kom perkhat perdan ke jinglong ke bengi ni don ni hap ban pentelah Judon ki por ki ba ka mindset ka jongi ka long ba ari uni buru bol anu uni bola bikhar mo pasi mo kol anu mo ni ya choi ga ya lute ga ya kita kir pom kidon ki pa manswa ya se mentar si kidon pam de shu ka po abangi ong tourism ki turis ki wan keleng ka perthai ki jinglong jo ki gimla abat bo ba bo sniu bo jen surum sim bo dong riang bo Ter bujamnut tang ban ni kum kitra ni habban nang ban welcome kamen simban pedang subha ladaya benci ladaya lehe i nangar i ban burom ichano jipoi chisin la kita so chisin lar lot lani kinong giwe bahatu tu walerot untung jekat ke klair kita gibruang je ichano jipoi jenamar kata yo se ngapen mong ino tang ba ngakren ni apa keren tourism de komtra hilong ka marhaba kawan ki turis kiwan je mentoi ba kiri turis subu menta wan hame khalia subu lam upisa kum ben usa subu lam uchpo jar abalam uchpo jar kamram subu golong ban penlut bro uchpo jar hani lam di baisa lam di bai koi bai cha bai komta ter ki bai rum hani tu penlut katu pisah ni sa Lada lau hani king baong bu baksen nang ne ki bade sok trun ani ke jaka ka bar uspa sok trun uba bangtam ka jela ka jemi tena nong khra nong lengdo di umi sok trun bobang kinong de sok trun kin im driver auto on im driver taksi on im ubu e dukan on im kilong kemei usong dukan ki samla bat komta ter ki jing bentoi ki wan tetang baling keren spang karukum perkhat mangalalap ru dalade Idan ki jaka bangilik kai kum ki turis dangi po yang ketu jaka. Bisa keren he. Udrai bar kali umlong welcome. Busu dom riang keren he. Poyu guide ru keren he. Poyu du jaka ru ki busu pek bernyuk mo ketin tu rumah bernyuk. Idom riang gadur bom irki umlong welcome tu cenan ya po. Denrei ke mensim ngamut kon ong bah apa kalau kumta ngin ai like lu like lan ya baro kam dei kumta dan hiki ban perking ban te ban kum tang bak ban sim ke jungi ami keren ya ke tourism ni kwa ba min priang sawah tak ban sim apa kiwan setiap se kila bun ki balah ni bro ki banang wan kat banang la kum tu bat ni kimi lenti ba ka kam jung okai perthei kan long ka lenti ke jingking ban pun ban weng ya ke jingduk ke jingkerdu bat kum ta ta haka sensyat kadar Bat kata kalong ba ngim syanya syu
ngiram bu syuk ya kijing terban kijongi tang hakikam sorkar lani haki mining kerana ka bangi ong ka extractive economy ka bangi syuklong ni susai ka widon hendrai mentangi keren ya ka sustainable development kabalong ka development kabala patne slam kaba nakaway kapateng siya kaway kanang kiyo kayo kakot kakhi kakamay kajongi di habang akram ni kada kabenta basirul menayla peni kikatu peni kishnong kiba ke local economy kala kayo kakot kakala lingba ke tourism kala donteng kapor ba ke sora ke syania ya kayo kakot kejongka ha udawyong bat umausyun hendai dalapoi kapor kuba fiskal tu udawyong umausyun idon ke lifespan katas pak snem hari kata ilut no di udawyong bat umausyun im shimla syuban penbiang ya kipiang ja jong ginong seorang nantu gila pendon kami ki kum kiro material nak benda ke cement plant. Hendai titip mental ke MCCL satang ban kham no. Dekai ke juba. Kai ke answer nak benda ke jingdon kam jong ke yo ke kot jong ke tain seorang. Ke tourism. Away pa ke way ke yeng. Idon kiba tang lai kamera ru ke ke kamera kila ai kum ki guest house na benda ke ping guest na benda ki nong wek nang an